no mātou whaia ma whātau nuina, le mātou aonga sā, po le amataina o mata upo le nei tae au. Ia nā tia le whātau waa ia te oe le vi inga nei māsa umai o i le whaavavau. Le ali ia o mātou tō whātasi ma si ti atu i o luma, le taulanga po le sene a le aonga sā le nei tae au. Whaamole mole le atua, whaapa ia ma whaamanuia le nei fōai. Whaamanuia i whanau ma i lātou uma na oina le nei taulanga. Ia iai manuia o la ua fio. Whaonga ina, ina ia ati na e ai lau ngā luenga o le aonga sā le ali ie. E whapeo na whaonga inga tatau, ia maualunga ai lo vi inga. Ai nā tia le whatau waa ia te mātou. O le talo le tamā whaaftai, whaaftasi mai oe, i le amataina o le mātou sauninga i le nei aso. Amata i la ua fio whai ue oe, i ume uma i le manuia, fo i le vi inga ia te oe lo suafa Iesu, alalanga whanau le tua. Amene. Amen. Tapena pena lo loto, wale tātou tāpua inga, i le nei tae au.
suafa manu malolo tātou ali o Iesu Keriso. Amen. Mātou te whaatalofa atua I male au. Le su mai o le sunga le whawhengainga ma le whale tua mātua o le whale. Su mai ta māma tina mātutua si o tātou e kālesia. Sunga I te akono mo lātou whale tua. Le au mai tofi o tātou e kālesia. Le lava loa. Se ia o lava le whanawiti. Tālofa, tālofa, tālofa lava. I le suafa manu malolo tātou li o Iesu Keriso. Tālofa atu foi lunga upenga ta whailangi. Nā tō whapeona. Tātou whaitapua inga whaatasi le nei tai au. Vi ia le anga le lei o lo tātou atua. Tātou whaaftaia le alofa ma le anga le lei o lo tātou atua. Awa o ia, ua taitai mairo o tau soifua ma so mātou ola le nei tai au. Awa o le mea mautinoa sa tau matele ete pe tua mania. Le nawa yaso. Pe tai le alofa tu no le atua. Leo o ia taitai saunga le mumaiairo o tau soifua ma so mātou ola. Leo tātou iaila loifo le malu nei. Vi ia le atua. Sa auni tātou tāpua inga le nei tai au e ala le tātou taulanga vi inga. Afe mele tala le tuspa ia e tele ia lue ave lau taulanga. Ia e mua I wha le lei mua malous. Amen. Aua tātou te vivi, aua tātou te alalanga atu. Hallelujah, praise the Lord. A le iai le tangata o le te tua ia le te itai. A le whai mele tala tuspa ia. Ia e mua I alu wha le lei mua malous. Wha le lei mua malous. Ona e sawa I lea te tāpua I sao loto langa lema. Na o le tua whai mele tala tuspa ia. Na o e iai lima mama, maloto mama, e tāpua I atu I le atua. Na oe fo e tāpua I le atua, e tāpua I le anganga, ma le whaamaoni. O le ata le au pesa le nei. Ai tūrai mai, te alu e te whaatalofa. So se tasi lawa te tau atu ai. Whaatalofa I ai, ma whai I ai sautala. Le lei, manuia le tāpua inga, manuia le sauninga, whaamanuia I ai. Awane ingalo ia te otou, mātua le whanawiti. E fia pai fo I lātou I o tō au. Wasa o tō whamanuia. Ai le tī. Amen. Au spese le ia. So e whatalofa. Ia ma tātou saune tātou tāpua inga le te au. Hallelujah. Praise the Lord. Tele o le nuu o le atua o Israelu. Ele I o le nuu na fola ina o no le leu stai I whatonunga le atua. Au se tala whatau waa le au le nei tai au. Tu lai, whatalofa, whaafeiloa. Amen. Yes, Jesus. Sunday school, please stand up. Hallelujah. Stand up, Sunday school. Amen. Hallelujah. Go look for someone and shake hands and say, bless, okay. So it's time to press it out. I'm going to go to the team. Tulo no foa. Aya nga e whatalofa. E se lima o lo i o kafa. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Ata mai peae. Fia le atua. Ata mai peae. Fia le atua. Ata mai peae. Fia le atua. Ata mai moye.
Siva mai mo Yesu fia fia le atua. Siva siva mai, siva siva mai pe ae fia fia le atua. Siva siva mai pe ae fia fia le atua. Siva siva mai pe ae fia fia le atua. Siva mai mo Yesu fia fia le atua. Oso so mai pe ae fia fia le atua. Oso so mai pe ae fia fia le atua. Oso so mai pe ae fia fia le atua. Oso mai mo Yesu fia fia le atua. Moe moe mai, moe so moe mai pe ae fia fia le atua. Moe so moe mai pe ae fia fia le atua. Moe so moe mai pe ae fia fia le atua. Moe lai mo Yesu fia fia le atua. Pati pati mai pe ae fia fia le atua. Pati pati mai pe ae fia fia le atua. Pati pati mai pe ae fia fia le atua. Pati mai mo Yesu fia fia le atua. Pati mai mo Yesu fia fia le atua. Pati mai mo Yesu fia fia le atua. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. E se lo ta bua isa o lota pe a release uma maso lo tino. Hallelujah. E se po ilo fia fia te siva mo le li pe a fai le leila stretch. Amen. Yes, Lord. Na tātou warm up le ata mo le atua, siva mo le atua. Langa lai mana o le atua e te tāpua i atu le nganga ma le whamau. Hallelujah. A whaila e te iroa le leile atua. To e siva la mo le atua. Hallelujah. Ia tu atoa i ailo roto. Aua tātou te whiua siva mo le atua. Amen. Aun. Hallelujah.
le po le malu o le atua. Whamele tala Solomona le atua e te le ofi le whale nei. Ai au te whaatau ana watu i a te oe, le atua te le atua matautia. Se ia e a fio mai le whale nei. A fio mai a oe anga pa ia i le tāpua inga nei. A fio mai a oe le atua matautia, le atua mamalu, le atua sili esi. He tātou whai tāpua inga whaatasi a se i o mātou alanga ina le vi inga mo oe. Se i whaapale ina oe le vi inga, se i whaala e ina oe le vi inga le ali ia. A fio mai a oe. Fia falongo ia
Fetai lava Yes, sama. Lord. E Hallelujah. paia, e paia, e paia Amen. Yehova o au. Yes, Lord. Ua tumu le lalolangi uma I lona mamanu. Hallelujah. Thank you, Lord. E matautia o e tamai. E mai le vavau o e o le whaavavau. E le aise tase tu sama lawa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Au o te pese atu i lo malosi. O te alanga fia i le tai au. I lo alofa mai au ana. Fai oe mo olo maualuma. Ma o malu i le aso. Na puapuanga ina ia au. I oe le ali. Ana le se no oe mātou te le o mai le aso le nei. Ana le se no oe mātou te le tutu. Ma le oli ma le fia. Hallelujah. Tamai fo mai o. Se e mātou whaapale ina oe. Se e mātou avatu. La mātou vi ina o le whaafatai o le whaamanu. Se e mātou whaala e ina oe le ali i. Se e mātou whaatiti ina oe. Hallelujah.
pea lo wanganga ia te ia. E nei a taitolua ina ma lona nganga. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ina ua tumu le fale le mamalu o la ua fio tama. Na langa leo le profeta ue a ue. Ai a whanoa wā o le tangata lau mutu le. Le hali e, ai pe tai le nei tai au. Ua tumu i mātou le oli oli mai a te oi. Ua e wha malolo ina o mātou ti ngā ma whaingata. Ua e wha malolo ina o mātou mai. Ua e wha saoloto ina i mātou. O na mātou alanga leo le vi inga i la ua fio o wai te tau i a te oi. E te tau ia te oe le vi inga, e la e oe pale oe le vi inga. E titi oe le vi inga le ali. E le se tasi atua tusa ma laua fiu. Oe olo mātou olo olo mātou papa. Oe olo mātou malu. Mātou te malu ai aso whaingata māso umolo mātou. Wai le se tasi mātou te o iai. Pe o la Peteru, ia Yesu, o ia mātou o iai olo ia te oe le upole ola le ali. Hallelujah. Le taulanga o le vi inga lau whanau le ni tai au. Le ali i ero mātou atu. Mātou te ofo ina atu mo mātou loto o wha mawalala. Mātou te whaala e ina i oe. Mātou te wha pale ina i oe le ali i la mātou taulanga vi. Ala mātou te talo ta mā wha moe moe. E uina le atoa, e uina le soo, e ui e le soo ai le pale. Ta mā wha mole mole wha mangalo i mātou. Wha mangalo le taulanga vi inga lau whanau pia whai wale atoa. Le lilo le lanu ai le anga le leo lau a fio i lo mātou wale. Ale te tālo le tua. Ta uia o se mea i longa ai. O le oli oli ua e tuina i o mātou loto. O mātou wha pia tua ai. E pa ia, e pa ia, e pa ia oi i ova o au. Au au tumu le fale le mamalu o lau fio. E ta tau ia te oe le viinga. E ta tau ia te oe le whaamanu. E ta tau ia te oe le whaafetai. Whaafetai tele tama. I lo whaatasi mai. I le neitai. Whaawau, lau whauunga. Whaawau le fiolo wa nganga le ali. I aua te tu la fo ina i mātou. Ma futa ina pēr i mātou e lo wa nganga sa. Le whaawawina o la mātou tapo inga ma le sauninga i le nei aso. Se ia o i lona whae wina. I lo sua whapele Yesu Keriso. O ole ma wala aua tuai ala langa whaatasi le whanau le atua. Amen. Ma amen. Hallelujah. Tu whaatasi o tātou au awe se staulanga pate vi ai no tātou atua. Na lala mai nei nalo i lona fua. Tui nā tui nei. Tunga ia ofu mo lesi vai na tāua le tātou tāpua inga ni nei tai au. Hallelujah. Iele tua. Amen. Praise Turn to you, your Jesus. neighbor. Turn to your neighbor and say, Malo le vivi. Turn to your neighbor mpayai, malo le vivi. Amen. O whaawau pelenga lua le ngango le tua le ile nei tula le aso. Se tasine vaenga tā ua o lau au nanga o lau tapua inga le tua. Just in case that you might think that we're doing this in purpose, e mai lei mai ai au se leni, whaatau ana wai oe lafo mai lau tupe, pe tau mawhai e fosi mai oe e lafo lau tupe i le ngaluenga le tua. Paru te fia whaamanatu ia i tātou le tapua inga le nei i le nei aso. When you don't have anything, when you have nothing, you turn to God. E mo'omia, when you need money, when you need a job, when you need blessings, when you want to have children,
when you want to have a house, a car, whatever things, material things that you need. Pe te man nao fo'i, pe te nau e manuia lo ainga. Oh God, you'll go way beyond. E te anapongi, e te tatalo, e te saili, Praise e God. te wala awi le atua. Mō manuia nei. Amen. Amen. Yes. You seek God every day, Amen. nearly like every night. E te toa tuli, e te wha maoni, Praise e God. whaelo private time or your quality time ma le atua. Yes. E te wha tau ana wina manuia nei. Amen. But when God give you these things, you starting to drift away. When you give you the strength, when you give you the money, when Amen. He gives you children, when He Amen. gives you everything that you have needed. Ona e whapele lo loto, o lo umalo silea. E whautu atu ia te oe, le upua le atua, awane e ai u, I mea watu atu e le to ia te oe whamai. Yes. Amen. O lo umalo silea. It's my own strength. It's my own smart. It's my own thinking. O le poto, o le Amen. atamai, o lo umalosi, ato atua. Lena mawai au tupe ia. Mawai manuia nei. Yes. Oi, wa, ua ngalo le atua. Amen. Whamaila ia lea o le whaamalosi po le apo apuai, a Mose, i le territory nome mata upu e walu. A e sau taimi ana whaitau lea fo e poe se fulu se ia umale mata upu lea. Whamai a e ai, ua e maona. A e inu, ua e malie. A ua maua me iau lima, ua iailau ta avale, ua e sawi ni usila, ua e no whamau, ua maua o loa, le leilau pisinisi, le leilau ngā luenga, maua lunga lau tatongi, o nā lea, mana tua lea. Praise God. Moses reminded Israel awane ngalo le atua lea na whaasalo toina I lātou. Te loa li teimi na tātou iai le lalolangi. Oh, la se polonga. Honestly, whamai tātou nofo I polonga tu ina naunga le tino. Ai whamai no whaasalo toina I tātou ele atua. When we prayed, when we seek God to help us, Pe sosoani o tātou ainga, whaasalo toina I tātou mo tātou whanau, pe sosoani o tātou mātua, o nā lea. Saunia taha pena le atua manuia mo I tātou. Whamana tu Mose whamai Israel, awane I ngalo le atua. O le atua lea, e ona le malosi. O le atua lea, e ona le atamai. O le atua lea, e ona ina mea umalea o lo o iau lima. Na whawhanga ina oe, na whaainu oe, na malutia oe, na puipuia oe, whaasao to ina oe. Mana tua lea. What we have right now, it's not ours. Amen. Not yours, not mine. E whamea, o tupe, ma manuia na amaya lea tua I a au, mo tātou lima, ngā luenga lea tua. As I've said before, just in case, ya e pepe sea, whai mai so a, e whai wako e lafo lea, la fosi mai maa kowo lengi mako kupi. Vai le bank, vai lau account. Tele le se le nila iai. Mai o le saving mo sea whanau, o le saving mo lea, alaua ngalo lea tua na au ngani iai, ina ua maua, manuia I o tau lima. Mo ini mai o whawhaunga, wala watu I le whetalainga ia le au, wha mole se isu mai le, su ngati a kono, mo le au ina le tātou se leni, o e po le tātou sene. But mo ini mai o whawhaunga, I just wanna kindly remind you, church, give it back to the Lord. Amen. Wha mai ai a se wha malosi le nei tai au, o le tele o taimi. E taimi e whaiwhai e pe o ke e tau whete e nai lo loto ma le loto se o to alua. Amen.
Ma ke kau aku loa si vaenga fo le oso ke ia oso mai fulu lau fa malama ma o si ai ale fa malama lau ta vale. He always give. Po oia se tau ye te ia fa mai. So wale ave lima ta la le so wale ana ko e pau hanga ku pelai ma lei ko kongol ta vale. So wale ave le los fulu so sometimes e pe e fa pelo ma fa ma fa le i le fa ku pel melia. But ina ua amatala ma pisinisi. You know what? God opened my eyes. Amen. Toi titi tangata o mai whaatau. Pe luas fulu tā lari tupe. Sfulu lima al whaatau e tauna iai. E watu le sui e mai tu uina. Amen. Ole fe soani na, ole donation na, ole mea na fe soani mo la o lua pisinisi. Te lo oi. E look ia o ele tua. Amen. And I thought to myself, lima ta lai ave male furu fa malama, ai mawele luas futala. Mawele futala. So I just want to challenge you, I just want to remind you, fa mai le malaki, fa mai tofo mai la. Ai se ia utatala manuia nei. Fa manuia ya te oi. Ale were already in manuia. You were already in New Zealand. There were maua manuia, maua ngaluenga, you have everything. Amen. A ole fesili, ole asa tātou tali atu le atua. How are you responding back to the Lord? Amen. Lea. Whaamanuia le ngaluenga le atua I lau fuai. Tango ne loi lau tanga. Au tātātou le pese le au. Tango lai tofo le atua I le ato lea. Pele tatala I le atua manuia mo oe malau ainga. So if you're struggling, I'm telling you, this will open the heavens and God will bless your family. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Mātou wi ia oe le nei tai au. O manuia, wha manuianga na mātou ole ia te oe. O mea umane e fua ina i o mātou lima, nisi nei o vaenga. O mātou toi ofo ina atu, a wā le tautua ina o lo fina ngalo, a wā le wha alau tele ina o lo mālo le lalulangi o lo mātou iai. Ta talo, wha apa ia, wha manuia, ma wha uina, ele mana o lo wanganga. Ta manuia ia I la tau na fuai, I la tau fo I ele I mawhai na fuai, ta maanga le lei ta I to'atasi I a inga si a mātou e kālesia. A vea le lofa tu noa mani rewa, o se e kālesia e fia e fuai ia te oe. Ina ia e tatala ina pui o le langi, wha manuia I si a mātou e kālesia nei. Wha manuia le sunga le ti a kono ia le au, ia mai se fo I le au whainga luenga atoa, nga le leifo I lau wafio, ia le sunga le whaafengainga po lau auna, o le atula I le upu le nei aso. Alu ma le mana lo fina ngalo, wha uina la mātou, wha alongo lo mātou atua. Ina ia au ngā mō lau ngā luenga
o mātou tangata. Whaawhetai lo mātou tamā, whaawhetai Yesu Keriso, whaawhetai tele nganga paia. Ala langa whaatasi le whanau o le atua. Amen. Alomi ia le atua, ia toitu inatu le taitai le sauninga, ia mole si vaenga o le tātou tapua inga.
thank you for your presence today. Please carry us through as we continue to hear your word. Bless your people. Bless us all today. We thank you, Holy Spirit, for leading us. We thank you, Father God, for your mercy, your love, and your grace upon us. And everybody say, Amen. Amen. Tātou alala mai lalo whaftai. Whaftai fo i le au nei tai au. Atalofa atu le ainga o le tua le tai au. Ma lo le whaitapua inga i le tua, ma lo fo i le whaitaulanga. Ia leo tātou o mai seisi vaenga tāu o tātou tāpua inga le nei asu. Ave ia il tātou whaaloalo. Ia e maise ia o le tatala o tātou whaalongo i le tua. Ia e se i whetalai mai le tua ia te i tātou. Ai le i anga i tātou le upua le tua. Ai maise o tātou whamantunga le ua luma nei. Ia o le a watu ia le vanoa lea i pa ia o tātou i kalesia. O ia fia whaisana moli mau. Ia o na tātou whaalongo lo le upua le tua. Ma le anganga whaaloalo. Tasi pe lua. Ia le ase mele leina whai e le tua ia te oi. Le vanoa nei e tui nā atu tātou i kalesia. E whaise moli mau e vi ia ai le tua. Ave se pati. Ave se pati. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Whai wa whiwhia le tua le nei tai au whai mai amene. Amene. Praise God. Ia whawhai le tua le nei tai au. Ono le awanoa foi. Whapea ona tātou maua. Whia whai se moli mau i le lei ma le wha maoni o le atua. Hallelujah. You know, it is never enough that we talk of God and what He has done in our lives. Amene. E le tai tai tele le tai mi tātou te tala noa i le leo le atua. Praise the Lord. So we honor this time. I honor this time just to come up here and testify. Hallelujah. Fia moli maua tu fo'i le wha maoni. Ma le leo le atua I lo nei fo'i tangata. Praise the Lord. So when you hear of the topic, le tatou au tu limitation is God's invitation. Hallelujah. I don't know if this happens to you, but we always say amen to the topic because we can relate. Amene. Te leo taimi tātou te e mawhai ona tātou whapea. Whapea la umalava le mena tupu ia au. Hallelujah. But I'm here to testify that it is true that it is when we are limited. Hallelujah. Whamai amene leo tele lava. When we are, thank you, Sese. When we are limited is when we invite God. Hallelujah. Pe lava le moli maua ale whaletua fo ia ofu le nei tai au. You know, so many times. Kwa mana tua lava le tua le taimi te mana o mia ise mea amene. Taimi te mai ai o kawalu whaasolo a koa le tatalo I le tua. But when everything is good, hallelujah, e ngalongo fia ia I le tangata le tua, or we are too busy. Praise the Lord. But I'm here to say that it did happen to me. And I'm guilty of this. And I believe that somebody in church or that is tuning in can relate to it. Amen. When we are limited is when we invite God. What I mean is that, you know, I went through labor. Amen. With my 10th child. Whew, praise the Lord. Ole le lei ma le wha maoni o le atua, e le ma whai ona tuula fo ina oe, amene. Even though I was induced, so many of my kids, I've never experienced what induction is, or e te alu tu tonu e whati ngā, amene. Most of them are natural, e whataritali lava se ilonga lava wa saule taimi, yeah, and then I go in, but with my 10th, this child was very complicated, amene. Anyways, the checks and everything that I went through with the midwives and the doctors, amen. And I forgot God. Like what I mean is, it's not that I didn't remember who God is, but I forgot that we serve such a sovereign God. Praise
Praise God. Amen. So during my journey from Jan to Feb, I tell you that God will do things in the background. In ways that you don't see. So what's funny, on the 16th, 16th of Jan, this is the date for my induction, for baby to be born. Amen. 16, I came in, there was no birth room available. So I only got into the room on the 17th. Amen. Of Jan, and this is when she was born. Anyways, the whole journey was so busy, and my mind was everywhere. Yeah, because Mike was overseas. Amen. But it doesn't excuse how we immediately forget God because we are so busy. Amen. So when I got into the birth unit, my midwife was talking to me. I just met her as a community midwife, so she was talking to me the whole time. And she said to me, she said, do you want to pray? Okay, what I mean is that it's not normal for someone to ask you this. And I don't know why she asked me this question. Amen. Maybe there was a glow in my head or something that. Anyways, when she asked me the question, do you want to pray? Getting myself prepared for getting into the induction. And I looked at her and I said, why did you ask me that? And she goes, oh, I'm sorry. I just felt like, you're that kind of person. And I said, oh, okay. And I said to her, well, why do you ask me this? And she said, maybe because your name is Sarah and it's in the Bible. Anyways, I remember God then for the whole journey from the 16th to the 17th. And then I prayed with her, and she was sitting there with me, and I said to her, are you a Christian? And she said, I'm very new at being a Christian, so I wouldn't say I'm a Christian yet. And I said, oh, once you believe in Jesus, that's it, you're a Christian. Amen. So anyways, I prayed with her, got the induction, and then, long story short, God reminded me just by this midwife asking me to pray, and I said, I didn't know that induction was actually a complicated thing to go through. Amen. And it's not easy because it's painful. I mean, giving birth is painful, but induction is extra painful. Amen. So anyways, my love, when I prayed with her, and then now that I'm standing here in front of you, I can see God's hand. Amen. But that simple prayer to me was my invitation of God. Amen. Because I felt so busy, and I forgot about God. I forgot that even if you are getting through a surgery or about to go through an operation, that you think it's so normal, because, giving birth in my mind was just something you go through and you come out fine. Amen. No, you need to invite me in these kind of stuff in your life. And that is my testimony this morning to you, family. Because I know that even though you think in your mind it's simple, or you think, but invite God anyways. Amen. Praise God. And God will work for you. There was a scripture. So, everything went well. I had a little surgery, but everything went well. And me and baby were stuck at the hospital because of me. My blood pressure won't go normal. Amen. Baby was fine, but I was, they were working on me to try and bring my blood pressure down. And I was sitting at the hospital, and I said, oh, God, I really, here's me. I already invited God, so now I'm talking to God. Because I really want to get out. And I said, God, I really want to go home. I really want to go home. Like a lot of what they were talking about, what I had and my situation, losing blood is serious for my, they have to monitor me 24/7. And I said, okay, wait a minute. I am a daughter of the King. Amen. Like to me,
at my hospital bed. Not only I was so tired of being in the hospital, but I just want to come home and be at the comfort of my home and see my kids. So I said to God, you know, I'm going to declare that I'm a daughter of the King. Amen. I am your daughter. Therefore, can you just get rid of whatever it is that's causing my blood pressure to go up and down, up and down? And I faced the wall of my room and I said, you know what, God, you will work for me. You're going to do something. If a nurse tomorrow morning at 6 a.m., she's going to do my blood pressure, it's going to be normal. I declare and I believe it. Amen. And there's a scripture that I stood by and I want to share with you this. Praise God. Ole tusilea salamo. This is Psalm 108 and verse 8. It says that God works for you. Amen. What I mean is that even though you don't see it in our eyes, telo taimi tatu tele va aya tuonga yoi mai ia va venga le tua ilo wola ia malo ilo ele tatu taimi le nei lalo langi. But I tell you, when you declare the scripture, amen, pa mai fa taunu uina e Yehova o mea uma mo amen. Yehova e o ile fa va vaulo walofa awa te tula fo ina le ngaluenga au meaning God works for you. Amen. His hands is all over your life, meaning there are times we don't even acknowledge him enough. We don't even talk about him enough. Amen. But God still works for you. Amen. So that is my scripture that comes with this testimony of delivering our 10th blessing. Amen. So it just says that if it's so easy for us to forget about God. Amen. And I second what Sister Ofu was saying, that it is nothing compared to what we give to God. Give him praise, give him glory. Come here and talk about his goodness. Amen. It is the things that we do for God. It's amen. So my love praise God. Praise God. Thank you for the opportunity. Yeah, anyone before I go along? Ava noa foi whapene leni ava noa e mauango fie. E leo se ava noa fo i whai ei ona whai se moli mau pepelo. Because, you know, in the presence of God, le mawhai ona tātou whai se moli mau e se mea na whai e le tua ia te oi. And that's why I'm still giving this opportunity, because I believe each and every one of us in this room, God has been good to you and your family. And anyone? Yeah. Iele tua. O lei lope whawhena, matala ula unga ni tahe au. I'm so speechless. And I believe we're all in the same feeling. We're all blessed this morning. Amen. O moli mau fo tina ni tae au. Nofo ai tui o ma tapua ile li in ni tae au. Pe ona sila fia tatu a inga ia o loo tau mawhai ia tatu le ngata o tatu worship team o tatu media team. Ai au mai ai le atua ai. Ilo loto ilo wawa ai il tatu tapua inga ma tatu sauninga. Aftai alo loto ile atua ono na yo tatu tamama tutua ma le au matutua o tatu ekalesia. La toui o loo yaile le mamalu o le atua male upu e apua yaile ngā luenga le atua. Ia le fwai whaalongo i moli mau nei tae au. We can never repay the love of God. Amen. Pe o le moli mau fo ia le whale tua ia ofu. E whapena umata tau te leo taimi.
E taimi tātou te fia whaia ni mea le lei au le ise mea i o tātou lima. E le taimi wa fia a apa atu au a whapena ona o le ise mea ia te oi. Amen. I tell you, Lord, even your time, God needs your time. E oi lo taimi e mana o mia e le atua oi, lo taimi ma le atua. I ia le li. I ia le atua. E pe e whaatata la fonga ia le saunoanga le whaltua i le la mafutanga ma le o i taimi whaapea. Tei loe whaapea umata tau. Ai o le tatou masina le usavalia. Mai se lava tatou au whaingaluenga, as you all know, this is our month of unlimited power of God. Amen. O le leo tatou usavalia le masina a matau na whaangai o ioia e tatou. Le mana le whaatapula aina o tatou whaatuatua i le li. Amen. Pe ona iail tātou ana watau nei tau sanga wala au lia le atua i mea tātou te whaia. Wa ole me ngata il tātou i loa mal tātou poto masan. Tātou te mana o mia i le atua i savali mai totonu. O tātou wholaunga mal tātou savalinga le tātou te iai. And there are times e alu ese i le tātou wa ai mai a Yesu. E ngalo i a te i tātou le atua le whapea ua. O tātou le iloa le tua. A o le fetu leni mai o whainga tāma pua ngā tātou te savalia. Mawhai ai o na ngalo ia te tātou le tua le tātou te au nai. Amen. Hallelujah. Yeah. As you all know, I'm unemployed. Te le whainga luenga. Ai o le mea lava ia te au lea taimi ma lea taimi e whapena o na anga le leia i se tangata. E avea, aisea, le anga le nātura leo le atua. Amen. Pei o na tala noa atu nei tae au. E le na o le tupe. Ni ia le li. Whainga e latu whaatausanga vai, pe whaatausanga mea ai. Ia pe te whaasoa fo i ai le atua, le te au nai. Amen. And this morning, moli mau le tina. Selfa mauni o le tua. I ia le li. Amen. O le tua na, le tau whai e. Moli mau ia te i tātou. Le taimi ma le taimi tātou teo mai e. E ma whai e ona maua e tātou lea. Le mana. Le mana wha le tapula aina o le tātou wha tua. Pe on tātou savalia le amtanga le masina. Te lofo i le te alala mai le tae au oka. Se matau tio. O mea na whaia e le tua ia te oe malu a inga. Amen. Vi ia le tua. Pei lao na whaasoa tu nei tae au. Mele ave se pati mo le au matua. Mai o le pale o toi ina o whanau a latou whanau. O le whaamatanga o fia o le whanau. O latou tamaia. Latou matua. A o le pale ia o toi ina. Po le au matutua. O ai. Latou whanau. Amen. Grandchildren are the crown of the age or the elders. And the glory of children is their parents. Amen. See, children, we are all under the covering of our parents. And if we obey our parents, we obey God. Amen. I ia le tua, e le ise me te tō anga me loto e te le ustai lo ta mama lo tina. O le ustai o tātou i le tua, o lo usitai le lo ta mama lo tina, o suiva ai o le tua mo oi. Amen. So we are all under our parents' covering. Honor them, respect them, means we are respecting and honor God. Amen. Pi ia le tua, mai o le mamalu o toi ina o le ulu sina. Amen. Ai waila i toi ina ua sina o latou wau, o latou mamalu lea.
Bi ia le li. Bi ia le tua. Ia e pea ia ma le au small wa mata. Mea langa ka o singa o so vali a. Amen. Le ai, we're all growing and grow in God's ministry. Aya. Le tupu mata tau le ngaluenga le tua, ma le wala aua le tua. Because believe me, children, e te le atu le sila fia o lau ta mama lau tina ia te oi a. Awane i fai atu lau ta mama lau tina ia te oi e fa ali e ilo i loa na wa iai. Amen. Amen. Because the glory of youth is their strength, but the beauty of the elders is their hair. Amen. Hallelujah. Ia avele yo se pati mo mātutua o tātou ekalesia. Awane ingalo ia te oile tua, pe yo na moli mau ia le tinani leita e au. I ia le tua ia na polokalami. O le tātou tuspai tau leita e au, o le matai o suma lima, le la tātou tal noa leita e au, ion tātou anga ile lesi vaenga tā ua o tātou sauninga leita e au. I know we're all familiar of the story, te iloa sila fia umai tātou ia le nei tala, ai o se fe au atoe au mai ia te i tātou, ia le tātou manulau tio nei masina o tātou savalia, po nei tau sanga atoa le tātou te iai, o lo tātou wa, o lo tātou uina le mana fa le tapula ina, o tātou fa tua, tātou te mana au mia, ai ona wala au lia le atua, I mea uma tātou te whaia. Amen. Ale aile atua e le manuia. Ale aile atua e whaifua tātou mea o lo whai. Amen. I ia le li. O le tala lea, o le tala ili whawhine ua whapena ona le angala na tama ili te moni. O ua whapena ona ulu fia le tama teine ili whawhine ili te moni. Ma ia wala au atua ia Yesu pe alanga atu ia Yesu. Mose fe so soani na ia ola lana tama. The story about the Gentile woman or the Canaanite woman calling out Jesus for help for her daughter being possessed by a demon. Now, we all see the picture here. Now the woman invited Jesus, right? Lewa. O lewa wala au lia ele whawhine Yesu ina ia. Sau e whaola lana tama. Wa uma ia tau mawhainga uma al whawhine i ona atua, i lona malosi ma lona tamau a inga. Wa o lava i whaataula itu. Whaaiutai al vai taimi lea. Wa le a ngai al whawhine lea ono lea. Wa le ise tali. Amen. Bi ia le tua, and see, pe yonga moli mauti nal tai au nei. She was so desperate. Amen. E ise taimi wa e desperate tai. Amen. Whapea umar whawhine lea. There are times we are desperate and we need help and we call out for God's help, and sometimes we go to the wrong person. Amen. We ask the wrong person. Amen. Secondly, onai vaenga ia e fia momoli atu mo tātou tai au nei. Her love for her child. Amen. She was willingly to take any opportunity from Jesus to heal her child because of the demon. Amen. Hallelujah. Third, Melona tolu. O le vision al whawhine. Her vision, she saw Jesus a compassion that would not turn her away. E le isolo muli el whawhine ino wa ai a Yesu. Whaalongo ia Yesu il tele o wavenga. E le isolo muli el whawhine wa ilo el whawhine lea. Lea lofa o Yesu. Amen. Amen.
She believed in the ability and willingness that Jesus would help. Amen. It talks about the measure of her faith. It's conditioned by what we see or what she saw in Jesus Christ. Amen. Taimi ana wa ai elfa fine. Taimi ana fa alongo elfa fine ele itoea. Ele itoe fo i ona atua. Ele itoe fo i sa ili lo na malosi. Ele itoe fo i wa e ol taimi lea. Ia. O ole mai te monista ngata e ave ai le au whataula itu. I ia le li. Ai le itoe fo i elfa fine. I ia le atua. Le ua. O whaalau tele lo na whaatua tua. Amen. O leo ua whaatapula aina e whawhine lo na whaatua tua. Ma ia alanga tua ia Yesu. Ma ia tapua i maifo atu ia Yesu. Ina ia whaaola ilana tama. Amen. I ia le tua. Nisi vaenga tā ua mo le sila fia le tātou a inga tāiau nei. Ai le i whaitau tātou le upo le li. Ile tu maleanga fa iutaia el vaitaimi lea. Ele fa pena ona ele ao ngā tele ia fafine i totonu o le tu maleanga fa iutaia. I ia le li. Me foi lea el taimi leo o muli au so o Yesu ia Yesu el taimi o le misiona. Ele aia maseisi o fafine na muli ai. I ia le li. Amen. Lua o fafine o nuese. Amen. Tolu o fafine kanana. Ia ma le fafine ua whapena o na leanga lana tama ili te moni. Vi ia le li. O le whaalau tele ina o le mana whaale tapula ina o tātou whatotua. E mana o mia e tātou ona. Wala au lia le tua. The unlimited power of our faith, we need to invite God in our situation. As we heard this morning, it happens to us. Amen. Amen. Through trials and through tests of life, there are times seems that we forget God. Amen. But remember, as He promised, He will never leave us. Amen. Hallelujah. Ole tatou tuswai taula ni taiau. Na ni nai vaenga e fia vatu mo tatou taiau ni. Le anga ele I fai ngofie le. Ele I fai ngofie le mta upor finde ma Yesu. The woman and her gaze with Jesus, it's not easy. Amen. Yeah. Mai le ol tuspa ia ua maliu e se atu Yesu I le mea. O na o tua ile o ia ile lau ele o turo o masai tonu. And this is o le whailonga lea, tātou te iloa I o le whawhine o nuese. O le aai le o turo o masai tonu. O le aai o lo o whailoa mai a te I tātou. O le whawhine o nuese. Le whawhine kanana. Whai mai lai o le tuspa ia. Whauta fo I o le whawhine kanana ua sau mai lea lava I tū. Wa alanga mai a te ia. Lea li ie, le alo tā vita, ia e alo whamai a te au. Ua leanga lava lau tā mateine I le te moni wa iai. Tātou whafonga lai le ngai oinga Yesu. A ua le ai se upuna ia tali atuai a te ia. O na o mai ai leo o na soo. Ua ai oi mai a te ia Yesu. Ua whapea mai. Ia etu ina atu ia te ia e alu. A waua muli mai o ia. Ma alanga mai a te I tātou. A ua tali atu ia, ua whape atu. E lei a wina mai a uinisi. A tau lava o maa moe o le a ingo Israelu o le iloa. O na sawa I leo o le whawhine. O e wawa ai le ata le te whaitau o le tai au nei. Amen. E le itali Yesu se upu. A le ale ngai o inga le whawhinge le ua whai. Ina ele itali mai Yesu se upu. Ua ifo ia te ia, ua whaapea mai, lea li ie, ia efesoso ni mai a te au.
O na tali atu ai leo Yesu. Taimi lona lua lea. Mua whawhine o te le isau I nisi tangata. Ai tau lava o ma moe o le ainga o Israelu o leiloa. Lua, leo atali mai Yesu il whawhine. Ina ua ifo le whawhine ma ai oi atu ia Yesu. Ua whaape atu il whawhine. E le tatau o na avele me ai le whanau. Man lafo I uli. And that is a strong statement. O le winga o nisi whetalainga Yesu, e le mai maua mea ai o le whanau a Israelu. Mo uli, whaatusa ai le tangata ese. Whaatusa ai le whawhine kanana. Whaatusa ai le whawhine lewa sulu atu mo se whesosoani. Amene, a whai maile tali al whawhine, e moni a o Yesu, ai ui lea, ua a ai e uli o momoi mea ua pa ui lau o latou taula. O na tali atu ai leo Yesu, funai, ua tele lau whaatuatua, e pei o lau manao, ia whapea lava o na whaia ia te oi, o na malo lo ai leo lana tamateine I lea lava, I tu waso. Amene. Le tangata ua ia le whaatapula aina, lona whaatuatua. Ua ia le manatu ai o ia o le whawhine ese. Ua ia le manatu ai o ia o le whawhine kanana. Ai manatua kanana o fili I o Israelu. I vai taimi au whaimalanga mai Israelu. Amene. Na ia wala au atu ai le atua, maalanga atu ai le lii. Mose fesosoani. Ina ia ola lana tama. She was so desperate. Upule lenga mention tinata au nei. Amen. And there are times we are desperate in what we need, in what we have in our hands, but don't forget God. Amen. Ao o mai le atu vale ya te tatou. Awane ingalo ya te tatou. Le atua. Na le manatu ai le whawhine lea. E lea o ngā I la tau I le totonu o le whainga ai a Yesu ma le au soo. Pei o na wha lea o ngā ina o whawhine I totonu o le tū ma le anga wha iutaia. E na ia sa ili. Amene. Na ia wha lau tele eilo na wha tuatua. Ma ia alanga atu I le atua. Ia Yesu ina ia whesosoa ni mai a te ia. Amene. I ia le atua. Amen. How are you today? They will ignore and dominated by men, the woman, the Gentile woman. Amen. The woman that's seeking out Jesus for help for her daughter. I ia le atua. Mana tua al taimilea. Le ia ile tala al tuspa ia. E le whiawea ia mea. Amene. O al taimitonu ale ai whai tau le tala. O le ulu fale atu le whawhine o le whai ngā ai a Yesu mona so. Aleluia. I ia le tua. Ai whaauta lai le tali le au so. Amen. Ina wale aise upu natalia tua Yesu ya teia. Ona o mai le ona soo wa ai oi mai ya teia. Whapea mai, Yesu. Ia etu natu ya teia ya. Longo winga makwa whai alfa fine mwha lawe lawi. Amen. Aleluia. Teilo al whalau tele ina o lo tatu whatua tua. Ia whai oi ma wha lawe lawe ile tua. Ia whai tātou ma wha lawe lawe ya Yesu. Nanga uia o lea. O lea whai mapulu vanga I le vao lea tua male tangata. Hallelujah. When we're so desperate, amen, ia whai tātou ma tangata whaalawe lawe. O le mea lenga whai whingi. Ai uki ngā kalinga o le ausa o le whaalongo ma Yesu. Yesu, whaamole mole. Aya. Hallelujah. Mai le ausa, se Yesu, whaamole mole.
O le ai muli me alfa fine le maalanga mai a te tātou. Ai ese le matautia o le tali na tali o to Iesu. E le required. E le anga va alfa fine le i to tono le whainga ai. E le anga va alfa fine o na muli atu ia Iesu mo na so. Amen. Ai o le whaalau tele ina o lona whaatuatua. Na ia wala aulia i Iesu ina ia fesoasoani. Na ia whapea ifo i oe lea li ie. E moni a oi. Ai o momoi mea e pa u mai i la o ai ale wali inga. E ai e le uli lea. Tala le fini. Se maua lalo i na tūlanga na o iai lea. Sa ili man lor fini. Amene. E le i whapea ifo i whafine so le vai le meu whaatu saina ia oe Yesu. Amen. Hallelujah. And you know what? Sometimes God put us to test. Amen. E a tai me tofo ina i tātou e le atua. Inga ia whaloa i tātou whaatua tua. Amen. I ia le atua. Are you okay? One thing before I close. Nai loa le whawhine lea o Yesu o i o Mesia. Amen. When the woman saw Jesus, she knew. When she had an encounter between her and Jesus, she knew that Jesus is the Messiah and tells him that his daughter needs to be delivered. Na ia whaapea tua ia Yesu, whaamole mole, o lau tama, ia ola lau tama. Amene. I ia le tua, le asea o onga tā ua mo tātou, mai lea tala wal whaalau teleina, tātou whaatua tua. This lesson from this woman shares how God's salvation plan is unlimited. O lo whailoa mai ai il whawhine le ilo na pulu nau, ma lo na manao ia Yesu e whaola lantama, fuafuanga lo loto le tua malana whaola tanga mo i tātou. E le uma, e le mawai, o lo ngā ioi mai pe le tua ilana polkalame mo i tātou. Amen. I ia le tua, as we heard, although the gospel is for the Jews, it is also for the Gentiles. Na tatala i el whawhine lea. Le awa noa mo ia, le anga o ia e leo stangata e anga paa. Amene, o ia o tangata o nu esi, o ia o whawhine kanana. Ai mai lunga o lana tau tinonga, malona le solo muli, i upu na o mai e Yesu. Na ia, na whaai loa i e Yesu ke viso. Le whaau la tanga mo ia malantama. Amene. Through the confession of sins and beliefs in the saving work of God's Son Jesus Christ, both the Jews and the Gentiles receive his gift of salvation. Apena umatatou, lengo tatou tangata nu esi. Mana umion tatou, wala au lia le atua. Amen. I ia le li a fatula i se fisili o le ase mea o ngai maua tatou il tala lia. O le fatua tua o le fini. Amen. What comes out of the Canaanite woman, o lona loto, it's her heart. Great faith. Amen. I ia le tua has the power for Jesus to heal and deliver her child. Amen. The ia le tua reminds us to pray in faith. The ia le tua tatou savali foi tatou filfil tatalo nei taimi o tatou fo launga tatou te ai. O lo tatou tatalo il fatu tua. Amen. E whaalau tele il tātou tatalo il whātua tua.
Pi ia le li. O te talo i whātua tua o lo tātua. O lo tātua woa i le tua i le mea lilu. Amen. As we live out our faith through prayer, through every circumstances of life, through trials and testing, our faith grows into the great faith. Amen. Ole umio na nofo il taimi o lau filfil tatalo. Ole wha alau tele mai fo ina ele atua o lo wha atua. Ini up whai ngofie. Amen. Alleluia. Ole tele, ole taimi o whawhine leana aiki wai mai Yesu ma tau mawhai i ola lantama. Ole tele fo i leo lea, wha alau tele ina o le wha atua o whawhine. Ele i fo i ele whawhine. Aia. Amen. A great faith which invites us to come to Him, empowers us to seek Him every day in every situation, and enables us to trust Him completely. Tātou tali tonu ai. I le poro kalame a le atua mo i tātou. I mea umalawe whasavalia i tātou e le atua. Amene. Ea i tātou tangata e whaalawe lawe li nofo ali o le atua. Ea oe mama lo whaalo alongia li nofo ali o le atua i taimi uma. O tātou savalinga. Praise the Lord. Na sila fia ala i Yesu le loto le fine. Aina, na tofo Yesu le whaatua tua le fine. Even though Jesus understands her heart, her situation. Amen. And Jesus put her on trial. E sila la le tua yo tātou loto. Amen. E loto a oi. E sila le tua yo tātou loto. Amen. The Canaanite woman displayed great faith. She did not listen to any doubts. Pai ele upo Yesu. Pafine te le isau mo nisi tangata. E tau lava o maa moe o le isa o le aingo Israelu o le iloa. E le ma i maua mea aia whānaua tangata mo uli. I ia le atua. Amen. E sila le atua yo tātou loto. God is pleased when men give Him their hearts. The heart is what matters to God. Aya. Le ale mea te wala aulia i le atua. Sila mai le atua i lo loto. Pe moni le mea le te wala aulia tuai o ia. Amen. Praise the Lord. Great faith. Le ua whaalau tele le whaatua tua o le whawhine. I ia le atua o le masina o lea. Mana wha le tapula ina o le tātou whaatua tua. O lea lava tātou te savavali leva yaso ma leva yaso. Ia e maise o le tātou fō launga le tātou te iai. E mana au mia o na whaalau tele o tātou whaatua tua. Amen. Ai sila le atua i o tātou loto. I ia le li. Ia o tātou sa valina nei tai au. Ia ulu le fionga le atua i o tātou loto mo tātou anganga. Ia ua lava le tātou au nanga i le li. Ia, sumai tātou team. Se foi a sunga ti akono mo tātou pamantunga ni tai au.
Ia ta penalo tangata ni tai au talia le tino male total tato ali o Yesu Kiriso. Ona fetalai atu leo Yesu ya te latou e moni o te whai atu ia te outou. A whai tau te lea ai le tino le atali o tangata. A le inu fo ilo na toto. Ua lei totonu ia te outou le ola. O le ai lo tino mainu i lo toto. Ua ia te ia le ola e whaavavau. O te toi whaatuina foi o ia i le aso ngata anga. A wao lo tino o le mea ai moni lea. O lo toto foi o le mea inu moni lea. O le ai lo tino mainu i lo toto. E tu mau o ia te au. O au foi ia te ia. E whaapei ona soifua o le tamā wana awina mai au. O lo ola foi au le tamā. E whaapea foi le ai ia te au. E ola lea ia te au. O le nei, le a reto wa luifo mai le langi. E le peo tau tamā na ai le manai, a uoti la tau. O le ai le nei a reto, e ola ia e whaavavau lava. Whaavavau lava. Amene. Ia, usu mai tātou pese, le a whaita talu, whaamanuia tātou a reto ma le waina. Ia tā pena lo tangata, a wale tātou whaamantou ma le tai au. O le tai au le whaafowina, o le tai au le toi whaamanatu ia te tātou. Tātou te maua le ola e whaavavau. A whaatu mawina i tātou te maa. A tātou a ai i lona tino, ma inu i lona toto. I le nei tai au. Le tua, ma manai, o sauni lau i ka le sia le nei mātou te. Tali sapaia le tua, ma mātou talia i le anganga o le whaaftai, ma le loto mawangalo, o lau tino ma lau toto. O le tatalo le tua se e whaapaia a le tua, mātou bangangai ai lau ai le nei tai au. Ia mātou maua le salamou. Ia mātou maua le tua le ola. Peo nei whetalai mai ai a te i mātou tamāna nei tai au. Whamanuia i lo ainga. Awa ngai mai la tau le tua e talia lo tino ma lo toto. O le whaatusa lea o le atali o tangata. Na maniu. Tānu mia ma toi soifua manu malu mai. Na ia ola i mātou tangata ngasala. Aftai Yesu. Lo suafa wala toile mātou te talo. Amene, amene. So atu au na le tua, lofilofina, le tino, toto tātou li. Soli tu la fono. Matou whamanuina o e nei tai au. So
e seina. Swafa mamalu le tua tamale alo male anganga pa ia. Tātou talia i le nei tai au. Lona tino ma lona toto. Amen. Talia. Sau te talo leo leo i luta mani tai au. Tai le tua. Tai Yesu i lo le lei. Matua ai mo mato feinu le tua i lo tino ma lo toto. Mama mangalo ai o mato soli tu la fono. Mato a mio leanga o malava. Aftai le tua i lau wha mangalonga i lau wha nau le tai au. Wha mamai na i le tua o mato tangata ato o malava. Tino le nganga ma le mafau fau. Wha aftai tele. Whaaftai tele le tua le nei sauninga. Tasi ai afe na etape na ina mo i mātou. Ia mātou maua pea le tua le salamo. Ma ia mātou mana tua. Le nei taulanga na etape na ina mo i mātou lau whanau. Talo le li whaaftai tele. I lau tino mo lau toto. Ua mātou maua i le ola e whaavau. O na Yesu. Alalanga whaatasi whanau a le tua. Amene. Amene. Ia, lea, toi tā mai pese le au, tā mai statou pese ia, su mai mai la wipu, a mole, ina ia atoa mai tātou wipu. Ia, ma, sau pati mole li, sau sima mole atua mai tai au. Ata
mātou te tatalo whaafitai le tua, ua whaiuina le mātou sauninga le nei asu. Tēnā tu lau i kalesia e o ma le manuia, lau suafa Iesu wala tuai la mātou tatalo. A tasi le li imo mātou tatalo lilo. Amene, amene, amene. Ia, tātou alala mai lalo whaafitai. Whaafitai atu fo